Evo i vas mica još jedno. 14 minuta prvo radimo 20 brza i 20 swing, 20 iskoraka sa kuglom i 20 izbačaja sa tegom. Od ozdo ćemo da radimo svaki, kako da vam koristit ćemo te. Znači svaki put pustiš kuglu, vratiš. Ovo je, tamo ideš ruku. 20 tih. Da, 20 swing. Iskorak, trebalo bi ovdje, a boleće ruke, slobodno stavi. Kuglu tu ukupno 20. I 20. Gore. 14 minuta. Ajde, vidiš. Uzmite paketić, ajde. Uzmite paketić, ajde. Iskoro. Gledajte, da. Gledajte, da. Šest si uzela za to. Da, ja koliko ne mogu. Šta ne možeš, ne zajebala je, znači treba iz nogu da gurneš teg gore. Tu ne možeš zato što još uvijek nisi ukačila tehniku, ali ako ću da radiš sa bučitom, ne možeš ispod 8 da radiš. Nema slike. Šta ste uzeli? 6. Pravi žena. Gdje su, ko je to, ono ko fabrica? Znači isto tek spuštajte na to i kako ga spustiš ga, jedno, oba, druga ruka ide. Ne moraš da ustaješ. Nego ako si uradila jedan, uradila si jedan, odmah drugi. Zašto se radi? I samo ruku, znači lajka ti ide, ide uz tijelo, lajka ti ide gore i samo pružiš ruku. I neću se ban raditi to. Se može, Kako tu sam tu? Možeš, može. idemo 2 sekundi, ajde. Jedna po druga.
Going down an endless road, not knowing if we did it all right. Some things are worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. Give it, can't be wrong. No, there's no easy way out. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no shortcut home. There's no easy way out. No easy, no easy, no easy way out. There's no easy way out. No easy way out. There's no shortcut home. There's no shortcut home. Сідайся. Хайде. Знову прийдеш. Ручник. Хватить на двоє.
7 minuta još.